Nā, Koroneihana I tērā wiki, nui te kōrero I puta e hāngai ana ki tēnei mea te ōhanga. E te iwi, e rua ngā kaupapa ka whakarewahia e au I tō tātou Koroneihana tuatahi. Hei ēnei marama tata nei, whakatūria ai e au, he hui ōhanga, he Economic Summit. Tōna ingoa, ko ōhanga ki te ao. Ko te kotinga tēnei I te whakawhirinaki o tātou ki te kāwanatanga. Ko tētahi huarahi pēr tēnei, ki te mana motuhake kua roa e tūmanakotia nei. Iwi ora, ake, tēnei haramai nei. Māori is the fastest growing economy in this country. $126 billion. We are poised and ready to do business with you, and we want to do that directly and not through the gateway of the government. Nā, e whakaaro ake mātou koe nei te wā hei ata wānanga hei whera I tēnei kaupapa. Ko hono mai I tēnei wā e hoa mā, ko tēnei o ngā rangatira. Ko roa te hōtaka nei e whaiwhai ana I te Māori nei. Ka mutu e maharanau I aia. Nōna e angua rangatahi papaku ana e ngana ana ki te crack te front row o Hoani Waititi kapahaka I ngā tau ki muri. Hoia no Teahooterangi Pihama, nau mai, haere mai ki tēnei hōtaka o tātou. Something for the people. Kia ora mai tātou, e mihi ana kia koutou oku rangatira, oku hoa no muri, e nāku te waimari e te hono mai ki tēnei hōtaka. Ai, tēnā koe, my bro, tēnā koe. Nō reira, I kōrero a Tuku Morgan, I nōna e kauhau ana ki te marea, kamutu I hokia noa hau, tino pai keu ana kōrero. Hoi anō, ko tētahi ana kōrero e ki ana, ko te ōhanga, the Māori economy is the fastest growing economy I Aotearoa nei. Kei te tikaraini e rā kōrero, brother? Hono marika. Ko tētahi ho ngā tauranga me tino tirohia e tātou te iwi Māori, ko ngā pēpia tātou. Tātou katoa e whai tamariki ana. He rahi ake taua tauranga ki tō ngā iwi ki tua o te iwi Māori. A tōna wā, ko te Māori, ko ngā hainamana, ko ngā iwi no ngā mautare, tātou e noho rahi ana, hei population. Nā kōnā, ka tino o whakarautia, tēnei mea te Ōhanga Māori. Anō hoki nā te mātauranga kua akona e tātou, me pēhea te whaiwhai haere I tēnei mea, tēnei rauemi o te pūtea, ki roto I ngā mahi pakihi, kua neke haere tō tātou iwi mai I te mahi mō tētahi atu, kia mahi motuhake mō tātou ake. He pātai tāku, hea te hononga o te taupori Māori, te toko maha o ngai Māori ki ngā hua ōhanga? Ko te whakarau o ngā taimahi Māori ki roto I ngā pakihi. Anō hoki ko te māramatanga ka tupu ake ngā pakihi Māori, ngā tatauranga. Ko era pakihi ka mātāmua ko ngā kaimahi Māori, ka whairawa ake era kaimahi, ka hokona I ngā tākahu, ngā rawa, ngā kai mai ngā pakihi Māori, pakihi no ngā mautere, pakihi no haina anō hoki. Nā reira, ka whakarautia anō I te pūtea. Nō reira, brother, tukuroirangi, matua tukuroirangi, kaha kōrero mo te ōhanga, tō tātou ariki nui, te kuini, ne? Koe nei tētahi o ana kaupapa matua I roto I ana kōrero. Nā, ko koe tēnei, ko koe te Associate Director mo Tainui Group Holdings, e kaimahi I roto I ngā pēke, Kiwi Bank I taku mōhio I roto I ngā tau, ana e mau ana koe I tō hā te roa consulting, ne? Ki o whakaaro. Hea te take koe nei te kaupapa matua e whai ana e ngā iwi I tēnei wā nei? Tau pori te kaupea I te tākoro te iwi Māori, I te kēmu o tēnei mea te whairawa, I tō ngā ture o te Pākehā. Engari I ngā ki toku whakaaro I ngā tau te kau kua pahure, kua āhua tīni ngā ture o tēnei kēmu te whairawa, kia hāngai ake ko te ahurea Māori, ngā tikanga Māori, kia roa ake te tirohanga,
kia pai tawhiti pia te tirohanga o ngā āhuatanga whairawa. Nā ko nā, e mōhio ana tātou, ko tēnei mea te pūtea, he rawa, he rau e minua iho, hei aha, hei mo te oranga tonutanga, mo te manu, mo te hake o tō tāua iwi. Ai, tino, miharo anau ki ngā kōrero ko puta te aho, mo te rerekētanga i Wainganui tā te Pākehā whakawhanake i roto i tēnei mahi ohanga. A hoeno e whakaaro ana ki ngā taumahatanga. Heha e tahi taumahatanga kātau ki runga i ngā iwi i a tātou e whai ana ke whakawhanake hia te enei ohanga i Wainganui o tātou hapū o tātou iwi. Heha e tahi taumahatanga ka pā ki a tātou. Te tino taumahatanga i ngā tautata nei, ko tēnei mea te official cash rate, me tōna hikina. Nā runga i te take, he nui ki tō etahi ngā taurewa pūtea, te debt. Nā reira, i hokona i ngā rawa, i te wā iti noi ho haere ngā interest rates. Engari, kia takuhuri pia tō pātai ha tetahi o ngā mea e tino taumaha ana. I tēnei wā ki tō ngā assets, ngā whare, ngā commercial buildings, ngā pakihi, he iti rawa te pūtea hokona. Nō reira, ko tāku, me pēhea e takahuri tērā āhuatanga o te taumahatanga, kia kohi i ngā rawa mo tō tātou whānau, he pakihi, hei kaupapa mahi, ngā whare, hei noho a hapori nei e rā momo, hei aha i ngā tau ka heke mai nei, kia tino ora tō tātou hapori te iwi Māori. Pātai, brother, kei te whaiwhai e rā kōrero, ne? Kua roa tātou e whakaaro ana, kei te tipu te ohanga o te ao Māori e ringi, kaore anō pēr kia māturuturu iho e rā rawa ki ngā whānau, kei roto tonu i ngā kāinga e noho nei, e rā mea katoa, ne? Ahia rite ai a Tainui, a Ngaitahu, a Ngāti Whātua, whatever, you pick the iwi, ne? Ahia rite ai rātou kia tuku i o rātou anō loans, ki o rātou anō uri, mā ngā iwi anō e whakatau, hea te interest rate, ne? Tērā pē, hei aha mā ngā pēke ngā interest rate e kia, he fix, he floating, whatever, ono paihiniti, ko heke ki te whā, me miharo koe Māori. Ahia ngā iwi rite ai, ki te tuku i o rātou anō loans, ki o rātou anō uri, hei hoko i o rātou anō whare, i runga i o rātou anō whenua. E tino pātai pai tērā, ka hoki ngā whakaaro ki ngā kōrero te matua kēkē rahi a tuku me tōna kōrero ma te whakatū pēke. Anō hoki me whakaaro hia mo te āhuatanga o te waiaro Māori, kawe haere kotahi atu, engari me haere hapori atu. Nō reira, ko taku whakautu ki tērā, e harai te mea mā tētahi iwi tērā kaupapa e tūtuki, engari mā ngā iwi katoa o te motu, e hāpai, kia whakatū i tētahi momo whare ki te pēke. Hei aha, kia mātāmua ko kaumahi Māori, tuarua mai, ko ngā kiritaki Māori tuatoru, kia noho te hoenga pūtea, te profit, ki roto i tō tātou ake hapori. E whakapono ana koe ka tutuki tērā, ka whakatinana tia mai tērā ngā tautata e tū mai nei? E tino whakapono, i tēnei wā e mōhio ana hau, he kōrero kei te haere, mo tērā pēke i noho tata au, he mea tākāriki. Ki roto i ngā runanga, ngā iwi putano i te motu, me pēhea rātou uru atu ai ki te hoko i tērā rawa. Anō hoki, mōhio ana hau ki era rangatira pera kia Adrian Smith, kua whakatū i tō rātou ake momo whare, tōna wā, e tino whakapono ana hau. Nō reira, kei reira ngā pukinga, he mea wānoi hoki ki tōku whakaaro. Ka te Teahooterangi, ko te ōhanga te kaupapa kōrero, he pātai ki a koe, he hao tino tohu o whakahau rānei ki te minenga.
tai au te whakawhānui te rā pātai? Ai. Whakahāngai pēr, ne? Ai. Hea tō top tip ki ia o mātou? Me pēnei pia te whakaaro, ko te ōhanga auraki, he ōhanga o te kotahi. Ko te ōhanga Māori, he ōhanga o te whānau, te hapori me te iwi. Nō reira, i tēnei wā tonu, he iti te utu o te whare, ne? House prices are cheap. Ai. Ko te whakaaro auraki, me haere au me taku kotahi, ki te whai mōkete, ki te hoko whare, kare au taia i tēnei wā, o tērā pēr me waihomo tētahi atua. Kia koutou, ki te iwi, whakaaro hia, ko wai ki roto i tō ōhanga. Ina ko kuia kaumātua, ko tuakana, ko taina, whakakotahi te whakaaro, whakakotahi ngā rawa, whakakotahi te wāriu o tō ake whānau, haere ngātahi atu. Nō reire, ki ana koe kia rite ki ngā... Harai te mea he mea kaikiri tēnei, e rangi koroa hau e whakarongo ana ki ngā kōrero mō ngā ini ana, ne? E noho whānau ana, ka noho tahi ka hoko whānau, a hoko whare, utu i tērā, hoko i tērā whare mo... mea ana koe kia ahua pērā tātou? Ka hoki ngā whakaaro te koutou ki muri au e mahi mōkete ana, ki roto o poirua. I mōhio whānuitia ngā whānau ini ana, ngā whānau no haina, no korea, no he atu nei, ki au. Nā runga i te take i mārama ahau ki tō rātou noho pahi. Nō reira, ka hokona i te whare kotahi, rua, rima, te koutou, whai muri mai, ka hokona te whare ki tōna rewhe, ka hokona te rātu whana ki whare ki te rātu taha. He papa kainga. He papa kainga, Ai. Nā tata nei, ko te rori katoa. Nō reire, ki ana koe, bro, mena ka kotahi ngā whānau, whakaritea ngā whānau anō nei he pakihi kotahi ngā whānau, e mea ana koe mā te hoko whare ana he pēr o tātou ihu ka puta ki te whaiau ki te ao mārama? Ka whakaaro ki tō te āhuatanga o ngā pēke, ko te aku whakautu ki te ai. Nā runga i te take kia whai pūtea mō te whakatū pakihi i te nuinga o te wā, me whai whare kia hono atu ki tērā taurewa pūtea. Ko taku whakapono i tēnei wā, kaua haere mātāmua ki tētahi pēke noa iho, haere ki tētahi financial advisor, kei a rātou ngā taringa, ngā ringaringa, ngā waiwai o ngā pēke katoa, mā rātou e whai haere i te mōkete tino pai ki a koe mai, anō hoki mā rātou e whai me pēhia e investnia o pūtea, ina he taurua pūtea kei reira mai. Koe te hoa e mihi ana ki a koe. Tēnā, he financial advisor koe? Tāhore. He hau tutu noa e koe. Damn! Hoi anō, e te hoa e mihi ana ki a koe. Ku ākua kaore anō tāua ke kaha kōrero roto i ngā tau, kua roa hau e mātakitaki ana i a koe, kuhu atu ana ki roto e ngā porohita rereke o te ao, especially roto i te ao Ōhanga, ka mutu ko tino whakahihi a hau i te pai o mahi. Nō reire, rere ana ngā mihi ki a koe, ma bro, and ka tino ke tino pai te roa ngā atua o ngā mahi o te huarahi kei mua tonu i a koe, ne? Ora, e mihi ana ki a koe te. Tēnā koe. How whakaaro, bro? Ai, tino miharo anau i te hoki aku mahara ki te wāia maua i te whare wānanga. Ai. Ka miharo ki te kite ake i te whanaketanga o te koroke nei, e tino e kōrero ana mō ngā huatanga o te Ōhanga Māori. Ai. Mako e kōrero, e rongo anau i ngā wairua wana kōrero e hāngai ana ki te kotahitanga. Nō reira, kia kotahi tātou, ka puta kotahi te iwi Māori ki te hoko i tētahi whare, ka noho tērā, hei taonga mo te whānau i roto i ngā tau e tūmai nei. Ai, o whakaaro? I mahutake tēnei kōrero i era i takoto i te Koroneihana, ne? Ana
ko i tae aku iwi ake no ngā tautata tonu nei ka tatu, ngā whakataunga tiriti. He nui te mahi kei mua i te aroaro, ko tētahi peka e anga nui ana ki te haumi pūtea, kia tupu tērā, puna pūtea ne, kamatu ko tētahi tā he kapo reihana anō hoki o oku iwi, mahi pāmu, hipi, kau, mahi miere anō hoki, engari me anga te tiro kia auaha, tērā momo ohanga, ka noho ai ki konei ka kimi, ka pehe ai putai. Ka tahi anō ai ka kōpaua ki tētahi o ngā tarahati a iwi, kare aku pānga ki te peka ōhanga, engari ka pūrongotia i rā kōrero kia mātou. Kua rima tau anake mai te tatunga o te whakataunga tiriti a Ngāti Rangi. He nui te aro ki te whakatū kāinga, hei rēti atu ki ngā uri, i runga i te whakaaro-ā tōna wā ka hokona mai i rātou. Ko te ngako ngā kōrero a Teahooterangi, kia kotahi. Kia whakaaro-ā-whānau, kaua ki te taki tahi, engari ki te taki tingini, i roto i ngā mahi tono whakatupu pūtea, ka mutu, e harai te mea, ko tāku, he aro nui ki te whare, kia puritia te mana o te whare kotahi, I mua, i te taunga mai o tauiwi, I noho a papakainga, I noho a hapu a pānau te iwi, ai rānei me hoki ki tērā āhua, koe rā tānei ki ai ne, kia whaia te tauira o ngā iwi kua hunuku mai I tā wāhi, ka tau mai ki Aotearoa, e whakaaro ana ki te pāhara keke. I puta anō I te kuini tērā kōrero, mana motu haketia tō pāhara keke. Ōhanga tia. Tō pāhara keke. Tētahi āhuatanga e rongo nei ahau ko te unuhanga mai o tā te Pākehā ngau I a tātou I roto I ngā tau ne, ko te he decolonisation tēnei, kia Māori anō tā te Māori noho ki ngā kāinga Māori, ki runga I ngā whenua Māori, koe rā tā te aho e whakahau nei ki a tātou, he kōrero mo te whenua, he kōrero mo te noho kotahi, he kōrero mo te noho, hoino ka whaia ko te huarahi a te Pākehā, ki hokona mai tērā whare, ka tahi tātou ka noho Māori ki runga I o tātou whenua. He pai e ne kōrero hoi no I te whānau me kapi I korā ngā kōrero, kaua rā e ware hono mai ki o mātou mahi, e haere ake re. E te whānau, don't forget, like, comment, even if you disagree with us. Some of the people, sure.